Siyanibingelela ekuseni bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu waphakathe naphakathe. Namhla tinge-26 kiyo inyanga yakholwane. Sinibingelela abazalwane siqhamuka esontweni elibizwa lithi All Saints iCathedral yaseMbabane. Siyambonga ke baba wethu Dean Reverend Nhlanhla Advent Dlamini lekunguye losiphelele ithuba ukuthi sihlanganyele ndzawonye sivele ivi laSimakathe sithokothe sisambonga sisamdumisa siphakamisa leligama lakhe simbonga ngakho konke lokuhle lasendekele kona. Namhla bazalwane lisonto lesiphohlongo emva kwa Pentecost lephindze futhi kube lisonto le-17 leminyaka nekwekhalenda yethu lenzala. Njengoba nibona ke umbala wethu lesiwusebenzisako umbala lohlata lohambisana nekukhula lohambisana nendalo nje yonke. Tifundo tethu ke bathandzekayo namuhla sidawutithola ekhasini le-52 kule ncwadzi yethu yetifundvo bese encwadzini yethu yenkonzo sidawutithola tifundo tethu ekhasini le-267 page 267 na page 52. Nkonzo yethu ke bazalwane kule ncwadzi yethu yenkonzo itholakala ekhasini lelikhulu nakune likhasi lelikhulu nakune page 104. Inkonzo yethu yesibili. Amen. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, yethumiseni ninetingceko tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu yesene ndvodzana namalo engcwele, alibongwe ligama lakhe nyalo nanini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula nelithando kubantfu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngelidumo lwakho lolukhulu, Nkulunkulu somandla nababe. Nkosi ndvodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi uNkulunkulu, mfana yaNkulunkulu, ndvodzana yeyise, lesusatono temhlaba sihawukele. Wena losusatono temhlaba sihawukele. Wena losusa tono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu. Wena lohlethi ngesenene saNkulunkulu uyise sihawukele. Ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namalo engcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu uyise. Amen. Sithandaze ke bathandzekayo, thandazo wethu vula tinhlitiyo tethu. Nkulunkulu somandla siyakubonga namhla ekuseni baba wethu lomuhle kusiphana lithuba Nkosi lebusibe singasonzela site ukukhonta sisetindzaweni tethu letehlukahlukene. Siyabonga baba wethu longcwele ukuthi usithembisile wena ukuthi lapho babili noma bathathu bahlangene egameni lakho uyawubakhona wena Simakathe ube kanye nabo. Siyakubonga ke Nkosi ukuthi lala sikhona khona namuhla ukhona okanye nathi sisakukhona ukhona okanye nathi Nkosi uyakuva uNkulunkulu wethu ukukhala kwethu uyakuva baba wethu longcwele kubonga kwethu uyalenda livi lakho futhi Simakathe liphile likhanyise empilweni tethu libe sibani endleleni tethu. Siyakubonga ke uNkulunkulu wethu lomuhle nalesi sikhathi sinikela konke Nkosi esandleni sakho. Hlanda Nkosi tinhlitiyo tethu, hlanda tingcondo tethu konke Nkosi Simakathe siyakuthobisa ngaphansi kweligama leliphakeme libito la Jesu Kristu lesiniketwe lona ematiwa amagama onke emhlabeni kokuthi kilo onke ematholo ayawukhothama nemilomo yonke iyawuvuma ngokuthi yena uyinkosi. Siyabonga baba wethu longcwele, siyatinikela namanje chuba lenkonzo baba wethu longcwele ngendlela lefiswa nguwe nethandwa nguwe. Sende Simakathe sisonzetwe kuwe, sende Simakathe sitivelele Simakathe sihleli lapho wena ukhona khona egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Jesu ke bazalwane wathi uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngawo onke amandla akho, ngayo yonke ingqondo yakho. Lona umyalo wecala nalomkhulu newesibili ke ufanana nawo, wona ke uthi ubothanza makhelwane wakho njengobe utithanza wena.
lemiyalo lemibili wathi Jesu Kristu bambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke tsine sithi side sono lithi livi siyadiyenga neliqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile, dasithethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho ke sethemba emandla engadi ya Jesu Kristu leya gobhoda eCalvary yendela mina nawe. Asivume tono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantfu. Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele. Sithandaza kanye kanye ke bazalwane sithi uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendile bekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kude kuthi igama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendulwa ngeliqiniso, akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcinene asekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla. O Nkulunkulu somandla, Jesu Kristu wahlanyela umbuso wakho lapha emhlabeni, yenda kuta kwawo kufanane nembewu lekhula ibe yindlula mithi, nanjengemvubelo lehlanganiswa nakolo kude lokubhiciwe kube kukhulu kakhulu, kude kuthunyiswe kuthathu lokubusisekile lobunye lobungcwele lobuphila bubuse phakathe naphakathe. Amen. Sitawuthola tifundo tethu ke bathandzekayo. Sifundo sekuqala, sifundo lesiphuma eTestamentini lelidzala, sibhalwe encwadzini yaGenesisi isahluko semashumi lamabili nemfica. Siyaqala kufunza esahlukaneni sekuqala, Genesis 29:1-28. Jakobe waqhubekana nohambo lwakhe waya eveni lebantu basempumalanga. Wathi asahamba adzabula imimango, wakhanza isicopho semanti situngeletwe ngemihlambi lemithathu yetimvu ilele eceleni kwaso. Imihlambi yayite unathiswa kuso leso sicopho. Kwakunelitshe lelikhulu lekwakumbonywe ngalo. Yayisile mhlambi ngaphelela, elusibese baligicida balisuse lelitshe, banathise lemihlambi, babuye balibuyisele. Jakobe wabuda labelusi wathi, "Yebo mnake, niphumaphi?" Bamphendula bathi, "Siphuma eHarani, kaHarani." Wababuda futhi wathi, "Niyamazi yini Labhani umsa waNahori?" Bamphendula bathi, "Yebo siyamazi." Wathi, "Usaphila yini?" Bathi, "Yebo usaphila. Nanguya nje naRakheli indvodzakati yakhe etanetimvu takhe." Jakobe wathi, "Njengoba kusesemini lemkhulu kangaka nyalo, kusengakabi isikhathi sekuthi letimvu tibuthiswe ndzawonye, antinathisi ngani bese niyakudidlisa eluhlateni?" Bamphendula bathi, "Singeke phela sicale ingakapheleli yonke lemihlambi bese kugicidwa lelitshe, kungikhona-ke sitinathisa letimvu." Wathi asakhuluma nje Jakobe kwase kufika Rakheli netimvu teyise ngoba bekungungela betelusi. Jakobe wathi kube ambonelo Rakheli indodzakati yaLabani malume wakhe, abone netimvu taLabani, wesuka waya kulelitshe wafika waligicida wase uyatinathisa timvu tamalume wakhe Labani. Jakobe wanga Rakheli wakhala ngenxa yenjabulo. Jakobe watshela Rakheli wathi, "Mine ngisihlobo seyihlo, ngitala nguRebeka." Rakheli wagijima wayawutshela uyise wathi kube Labani ayive lendzaba yemshana wakhe. Wagijima wamhlangabeta, wafike wamgona wamanga, wamngenisa endlini. Jakobe watekela Labani yonke indzaba yakhe. Labani wathi kuye, "Ngempela ulithambo lami nengadi yami." Jakobe wahlala lapho inyanga yonke. Labani wakhuluma kuJakobe wathi, "Njengoba usinini sami,
pho kufanele yini ukuthi ungisebentele mahhala ngitshele ukuthi ufuna ngikuholele ngani labani abenamadvodzakati lamabili lenzala bekunguLeya lencane kunguRakheli Leya abenemehlo lamahle lathambile kodwa Rakheli abeme kahle amuhle Jakobe abethanza Rakheli ngakho ke wathi ngitakusebentela iminyaka lesikhombisa na unginika Rakheli indvodzakati yakho lencane ibe ngumkami labani wathi kungcono manje ngimnike wena kunekuthi ngimnike noma ngubani nje sale uhlala nami la ekhaya ngakho ke Jakobe wamsebentela iminyaka lesikhombisa lo Rakheli noko kuJakobe leminyaka lengaka kwabashangathi ngemalangana nje ngoba phela abemthanza kakhulu Jakobe wakhuluma kuLabani wathi sengisicedzile isikhathi sami sale unginika umkami ngingene kuye ngakho ke Labani wamema bonke abantu bakuleyo ndzawo wenda lidzini kodwa kwathi ngalobo busuku Labani wathatha indvodzakati yakhe Leya wayingenisa kuJakobe Jakobe wamati Leya Labani wakhipha Zilpa labesisebenzi sakhe ukuthi atawuba sisebenzisa Leya ekuseni ngakusasa Jakobe kwakungikhona abona ukuthi nguLeya Jakobe kwaya kuLabani wafika wathi yini lena longenda yona kanti bengingasebenzeli Rakheli yini manje ungilethele ini Labani wamphendula wathi kulelive akwendiwa ukuthi kwenziswe lomncane kuqala lomdzala angakenzi ase uma kuphelele liviki lemshado sitawube sesiyakunika futhi nalona lomunye na ungasebenta leminye iminyaka lesikhombisa Jakobe wenda njalo walicedza leliviki lemshado Labani wase umnika Rakheli indvodzakati yakhe ukuthi abe ngumkakhe Levi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu lihubo lethu lihubo lanamhla ke bazalwane lihubo lelikhulu nesihlanu leli licala evesini lekuqala siyogcina evesini leshumi nakunye lihubo lelikhulu nesihlanu 105 sicala evesini lekuqala siyogcina evesini leshumi nakunye Bongani isimakadze nibite ligama lakhe memetele tendo takhe emkhatsini webantfu hlabelani kuye nimdumise nibalise ngetimangaliso takhe tonke tibongeni ngeligama lakhe lelingcwele atijabule tinhlitiyo talabafuna simakadze funani kwate simakadze nemandla akhe nifunisise kahle bukhona bakhe onke emalanga khumbulani timangaliso takhe latendile Khumbule tibonakaliso takhe kanye netehlulelo temlomo wakhe nine situlwane sa-Abrahama inceku yakhe nine madvodzana aJakobe labakhethiwe bakhe yena simakadze uNkulunkulu wethu tehlulelo takhe tisemhlabeni wonke uyasikhumbula sivumelwano sakhe phakathe naphakathe livila langalo olikhumbula titukulwane ngetitukulwane sivumelwano lasenda na-Abrahama nesifungo sakhe ku-Isaka wasiqinisa kuJakobe saba ngumthetho naku-Israyeli saba sivumelwano saphakathe wathi wena ngiyakupha live laseKhenani leliyakuba sabelo lesilifa lakho akuthunyiswe uyise nendvodzana namalo ongcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini amen sifundo sesibili siphuma eTestamentini lelisha ngekulandzisa encwadzini yemaroma leya kumaroma sahluko sesiphohlongo siyaqala kufunza esahlukaneni se26 Romans chapter 8 verses 26 to 30 ngalokufanako ke moya uyasisita ebuthakathakeni bethu ngobe asati ukuthi kufanele sithandaze kanjani kodwa moya usinusela kuNkulunkulu ngekububula lokungeke kukhulumeke ngemali kepha yena lophenya tinhlitiyo uyati ukuthi uyini umqondo wamoya ngobe moya unusela labangcwele ngekwentsandvo yaNkulunkulu siyati ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusito kulabo labamthandzako
lababitwa ngekwenjongo yakhe, ngoba labo labadi ngcanti uNkulunkulu wabakhetha ngcanti kuthi babe nesimo sendvodzana yakhe kuze yona itoba letibulo kubazalwane labanyenti. Kodwa labo labakhetha ngcanti wababita wapenda bemukeleka kuye kuthi balungile, bona labo futhi wabanika ubukhosi bakhe. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Sidawusho ke bazalwane ingoma yesiphohlongo isekhasini 348. Ingoma yesiphohlongo, ingoma yokuqiniseka. uNkulunkulu sebenzisa konke kube lusito kulabo labamthandzako, labo lababite ngekwenjongo yakhe, ngoba labo labadi ngcanti wabakhetha ngcanti kuthi babe nesimo sendvodzana yakhe. Labo labakhetha ngcanti wababita, labo lababita wabalungisa, labo labalungisa wabapha nenkathimulo yakhe futhi. Nangabe uNkulunkulu ungakithi, bani longamelana nathi? Yena longatange ayigodle indvodzana yakhe, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Akanawusipha ngesihle yini ngaye tintfo tonke kanye naye. uNkulunkulu lowenta umuntu emukeleke kuye, pho-ke ubani longasilahla? Ngoba nguKristu Jesu lowafa wabuye wavuswa kulabafile, ungasekunene saNkulunkulu yasinxusela. Yena yini lengasehlukanisa neluthando lwaKristu, noma kuhlupheka, noma indlala, noma tingoti tenkelo? Cha, kodwa tonke letintfo siyanqoba ngekunqoba ngaye lowasitsanza, Jesu Kristu inkosi yethu. Awuthunyiswa uyisene ndvodzana naMoya Longcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Inkosi-ke ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalela tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaMateyu Longcwele sahluko selishumi nakutsatfu. Siyawuqala kufunza esahlukaneni semashumi lamatsatfu nakunye. Akuthunyiswe Kristu umsindzisi wethu. Lomunye umfanekiso labatshela wona wawuthi umbuso welizulu ufanana nenhlavu yendlula mithi. Layithatha lomunye umuntu wayeyihlanyela ensimini yakhe. Yona incane kakhulu, kepha naseyikhulile iba inkulu kunato tonke tihlahla. Kudzimate kufike netinyoni temoya takhele tidleke tato emagaleni aso. Umbuso welizulu ufanana nemcebo lofihliwe ensimini. Kwenteka indvodza yawuthola, yabuya yawugcibedzela, yajabula kangangekuba yahamba yayawuthengisa ngako konke layinako, yancanzeka yayawuthenga leyo nsimbi. Futhi umbuso welizulu ufanana nemthengi labefuna ematshe laligugu lelikhulu, wathi kube alitfola lelinye lawo lelalidule kakhulu, wase uyahamba uyawuthengisa ngako konke lanako, wabuyela wayawulithenga. Futhi umbuso welizulu ufanana nelinetha lelafakwa elwandle, labutsa tonke tinhlobo tetinhlanti, lathi naseligcwele badwebi balidonsela elusenseni lwelwandle bahlala phansi, behlukanisa tinhlanti letinhle batifaka etitsheni, kwathi letimbi batilahla. Kuyawuba njalo ekupheleni kwelivi. Yawuphuma tingilosi tikhiphe lababi emkhatsini walabalungile, tibajike emlilweni lowesabekako, lapho bantfu bayawukhala kakhulu bagedletise ematinyo. Jesu wababuta wathi, nikuve kahle yini konke lokho? Baphendula bathi, yebo sekuvile. Ngakho-ke wase uthi kubo, ngakho-ke wonke umfundzisi wemthetho loba ngumfundzi embusweni welizulu unjengemnikati wemuti lokhipha engcebeni yakhe lokusha nalokudzala. Nali-ke livangeli laKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sidawusho-ke sivumo selikholo senasiya ekhasini lelikhulu nesiphohlongo, ikhasini lelikhulu nesiphohlongo sivumo selikholo senasiya.
Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla mentiwe izulu nemhlaba newako konke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu ngotsana levele odwa kuNkulunkulu ivele kuyise embi kwetikhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, yavela ngendiwanga sicu sayo sinye neseyise lokwendiwangayo konke lehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangekusisindisa yabanyama ngemandla mwalo ngcwele kwentombi Maria yaba ngumuntu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kubosa Pontius Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu sembhalweni yenyuka yaya ezulwini ihletinge sekunene seyise yawuphindze ibuye ngeludumo takwahlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuye kuphela. Siyakholwa nakumalo ngcwele lwenkosi lophilisako lophuma kuyise nendodzana ubonga kwadunyiswe kanye neyise nendodzana washumayela ngabaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye lelingcwele likatolika lebapostoli. Sivuma ubhapatiso munye wekuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Sitawungena ke bathandzekayo evini lethu la namuhla. Sitawuthola ke inshumayelo yethu yanamuhla. Sihloko sayo ke bazalwane sithi kukhula kwembuso noma kukhulisa umbuso ngekukholwa, growing the kingdom by faith. Kukhulisa umbuso ngekukholwa, growing the kingdom by faith. Evikini leliphelile ke bathandzekayo sitawukhumbula umfanekiso wakolo, inhlanyelo yakolo kanye nelukhulu. Siphindze futhi sikhumbule ukuthi leya yendlulela yona kwakungumfanekiso wenhlanyelo leyawela etinhlobeni letehlukahlukene temhlabathi. Konke lokho siyakukhumbula nje bazalwane, sikhumbule letingcikitsi tayo ukuthi lenye yayisikhumbuta ukuthi kufanele silungise impilo tethu ukuthi tibe ngumhlabathi lovunzile lotawuthela tithelo. Letinye ke betisikhumbuta ukuthi kufuna lolukhula simkhweshise singalivumeli la etimpilweni tethu bathandzekayo. Nembala ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi solo sikiso sikhathi sekukhula silibandla siyabitwa sibitiwe futhi ukuthi sikhule njengoba nibona nje sisebenzisa umbala loluhlata etinkonzweni tethu namuhla. Namhla ke futhi solo siyaqhubeka Jesu uyayiveta lomunye umfanekiso, but kodwa namhla ke bazalwane soletha umfanekiso lapha akhuluma khona ngembuso waNkulunkulu. Ngoba phela siyathi bazalwane ukuthi kukhula kwethu sikhulela ukuthi sibe bantwana baNkulunkulu, sibe sembusweni waNkulunkulu, siphile inthando yaNkulunkulu. Sibitiwe ke bazalwane ukuthi sikhule ekuthenini sisebentele umbuso waNkulunkulu nokuthi siphindze sibe ingcenye yawo lo mbuso waNkulunkulu. Lokhu ke kuze ukuthi lo mbuso ukhule wanze udinga ukuthi mina nawe sisebede bathandzekayo. Lo mbuso waNkulunkulu usizathu sekuthi thine nawe sibe khona lapha emhlabeni siphile, ngoba lokho kuyingqithi ekuphila kwethu ukuthi uNkulunkulu egcineni kwako konke uthi manje asifuneni umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo. Lokhu lokunye ke ubese kuyalandzela encwadzini noma evangelini emlandisa uMateyu sahluko sesithupha ivesi le-33. Kube ke bazalwane sithena sifunza namhla saqhubeka kule sifundo sethu sekuqala safunda sagabadzela mhlambe safunza lokweqile kulokule besiniketwe kona. Ngabe sibone lokuthide kodwa ke siyabona nakibo futhi lesifundo lesisifundzile namuhla. Lesifundzile ke sisabuka lesisifundo
sibone indvodza lekuthiwa nguJakobe isebenza kamatima isebentela ukuthi ifibonele umnyeni ubatana lekuthiwa nguRakheli yethenjiswa ukuthi itawushada naye kodwa siyatshela ukuthi yathi seyisebentile iminyaka lesikhombisa yaseyiniketwa Leya bathiwa cha ngeke ashade kuqala Leya kunaRakheli amdzala athatha nangileya aqala utawubese sayikhuluma indzaba yaRakheli kube ke njengoba ngisho kube besifunzile saqhubeka saya embili etahlukweni edlandzelako bese awubona ukuthi Jakobe usebenze kamadima kangakanani bathandzekayo ukuthi nje agcine analomkakhe noma lomfati labekambone wamthandza kakhulu kangaka siphindze sifunze nokuthi wathi sabatholile ke labafati sebababili wasebenza kangakanani kudethi aze athole labantwana kuze egcineni kwako konke kuphume lombuso waka-Israyeli lesikhuluma ngawo namhlathi the 12 tribes of Judah, there are the 12 tribes of Israel. Sibona ke konke lokho bathandekayo kuba ngumsebenzi lomadima. Cabanga nje iminyaka le14 usebenzela ukuthi utogcine ushadile noma uthandzene nalomthandzako. Uthi noma sowushadile sewuthandzene nibone futhi bantwana bangaphumi bangaveli bangatholakali kuphindze kusetshenzwe kusetshenzwe abazalwane kusetshenzelwa umbuso. Njoba nathi ke sibitiwe sabitela ukuthi lo uNkulunkulu umbuso asiwusebenzele bathandzekayo. Awusiyo nje umbuso lofika kamelula kodwa ungumbuso losetshendelwako njengoba naKristu simbona wawusebenzela naye lo mbuso waze wafika esigabeni sokuthi afe ahlukubedwe abulawe ngisho bafunzi bakhe Jesu nasawufunza ukuthi bahamba kanjani emhlabeni basihlukubedwa babulawa ngenxa yelivangeli ngenxa yembuso kaNkulunkulu ngoba vele uyabida lo mbuso bathandzekayo akusiyo nje lofika kamelula kodwa bathi noma bahlangabetana naleto tingcinamba lebe bahlangabetana nato baqhubeka na Jesu sekasesibambaneni aqala athi Eloi Eloi siyatshela bazalwane ngokuthi waqhubeka ngoba injongo yakhe beyiphokophele embili ekuthenini umbuso kaNkulunkulu wenteke njengoba wasifundzisa kuthandaza ukuthi sithi umbuso wakho mawude intsandvo yakho yayendiwe emhlabeni njengoba yendiwa esezulwini wasithembisa ke Jesu bazalwane wathi la emhlabeni siyawuhlangabetana nemati kodwa asithathe sibe nesibinzi ngoba yena unqobile umhlaba Johane sahluko se-16 livesi le-35 ngakho ke bazalwane nasibuka ke sibuka lemifanekiso lesiyitholako namuhla la ibekile Jesu bese siyabona ukuthi umbuso kaNkulunkulu ingcikithi yawo ukuthi ufanele ukuthi ungaba khona bese so uyakhula uyanza asingakhathazi nje ukuthi sinalo libandla lethu solo sabangu20 kude lo nyamalele kude lo kufuna sendlule bazalwane kubeni ngi20 sikhule sibe ngi30 sibe ngi40 50 siyowakhala elinye ligatsha engcenye leni ngoba siyakhula umbuso kaNkulunkulu umnindzaba yawo ngokuthi kufanele ubonakale ukhula usuka esigabeni lesi kwenyuka esigabeni lesilandzelako kungako nje Jesu afundzisa ngenhlanyelo athi inhlanyelo yendlula mithi yincane kunetihlanyelo letiningi kodwa sihlahla lesiphuma khona siba sikhulu ngoba phela siqala vele siqale sibancane kodwa ngoba siphethe into lengiyo livila kaNkulunkulu kufuna siphume sihambe singaphandle bazalwane balithole abantu lelivi laNkulunkulu libathinze etinhlitweni libaguqule etimpilweni tabo kungako Jesu abekisa lana uthi lesihlahla size sivumele ukuthi kube netinyoni letawukakhela sidleke latikwaso cabanga nje bazalwane ukukholwa kwethu nakukukholwa lokudlekako kumthanza uNkulunkulu kungiloko lokubonakalako nembala abantu labalena le bayawuchangela izaweni bede kulo uNkulunkulu wethu asesowibukeke impilo yakho ngokuthi wena lokukholwa kwakho lonako lokuphethe namhla ngabe kuyabaletha abantu kuNkulunkulu kuyabenta abantu bambone uNkulunkulu babone kuphila nekusitakala nekuphumula lokutholakala kuNkulunkulu njoba nje ngiyalo bazalwane sisesikhathini semakhata ngiyakholelwa ukuthi labaningi benu emakhaya niyayinibukele babonela abanye babhaka umfanekiso wesibili ke namhla bazalwane umfanekiso lophuma enzaweni yokubhaka lalapho Jesu Kristu asho khona athi bukelani bukelani nibone inhlaba ngokuthi
lemvubelo lefakwa kwala kule nhlama ayithi ingafakwa yinona bese seyena le nhlama seyiba nemehluko ngoba lemvubelo lithi ingafakwa kule nhlama bese iyakhukhumuka le nhlama size sikwadi kubhaka sende leso singwa noma sende lawo makhekhe lesifisile ngokuthi sikwenze na ungayibuka ke le nhlama lemvubelo ukuthi bangakanani kuba liphakethanyana nje lencane kodwa bese ubuka lamaqanza nalo flower nelubisi nashukela lokungenako kuba kuningi kodwa imvubelo ibe incane kodwa yena njani yena umehluko ngoba ikhukhumukisa konke kuze kuphume lobumnanzi kuvakale kubonakale lobumnanzi balelo khekhe lelendiwako bathanzekayo nathi ke sibitiwe ngokuthi sibe imvubelo la sikhona khona ukhule umango likhule libandla atiwe uNkulunkulu abonakale simakazi asasibuke ukuthi kukholwa kwethu kuyabonakala yini bazalwane kuyimvubelo wenda yini ngokuthi kube khona kukhula kube khona kukhukhumuka kube khona kuzimuka noma kuletha indlala ngoba siphethele okungesiko kodwa masiphethele okungiko sidawubona ngekukhula sibone ngekukhukhumala nangekuzimuka bantu bambone uNkulunkulu babone ukuthi siphethe umbuso longiwe mbamba lophilako ngiyakholelwa ke bazalwane ngokuthi kube silibandla bese kuphethe lokukholwa noma kukuncane njengenhlavu yemhlanyelo yendlula mithi uthi Jesu beyitawukhulisa lesihlahla sibe sikhulu nathi timo nje lesibhekene nato tabu COVID-19 namuhla silibandla kube besimunye sibambene sikuphethe lokukholwa kwethu besingakhona ukukhuluma sithi ayisuke le COVID ihambe ikhweshe bazalwane baphile bantu baNkulunkulu belulame bantu baNkulunkulu sikwadi ukuthi sisheshe sibuye nasemasontweni sithe umkhonto simjumise ngekujabula uNkulunkulu wethu kodwa ke inkinga yethu yini ukuthi sibabandla solo siyabukana kabi siyabangisana siyagcekana siyakhombana siyawukhohlwa lo mbuso kaNkulunkulu lesibitelwe wona ukuthi sitele wona sisebentele wona la emhlabeni nona loyo ufuna ukutakhela wakhe umbuso ufuna ukuphakamisa yena atikhukhumete yena kanti phela sibitwe ukuthi siphakamise sikhukhumete libandla libonakale nalabanye babuye betekilo bete kuNkulunkulu wethu ngoba sibitelwe ukuthi sithe ukwakha umbuso kaNkulunkulu labo ke bazalwane labafuna umbuso kaNkulunkulu nalabafuna kuphumelela kiwo umbuso kaNkulunkulu kufuna abantu ukuthi kufanele sifunze kuyekelela bese sivumela uNkulunkulu kunezinto lokufuna sithi dikhweshe dibekwe eceleni kuze ukuthi sithe ukhona ukubambelela lo mbuso kaNkulunkulu siyabona ngemifanekiso leminye lemithathu la ivetako Jesu Kristu la ukhuluma ngamake noma ukhuluma ngemvutsa la athi nahamba wathi anake ensimini wabona umnotho lobuhle la ensimini kuthi wajika wahamba wayethengisa ngako konke bekanako kuze ukuthi ate ubuya athengele insimi bese nalo umnotho soba wakhe sijathi nalenye imvutsa ayihamba ifuna ematshela amahle ladulile yathi nayithola linye yajika yahamba uthengisa konke kuze ukuthi ilithole lelitshe thine yini bazalwane lesiqiniseko ngokuthi siyibeke eceleni kude kuthi kuphumelele umbuso kaNkulunkulu la fana bandla kuncenga bathandzekayo namhla nakusasa kwahlale ncenga thine bathandzekayo nikelani khiphani kweshumi buyani sitawuhlobisa libandla buyani sitawukwakha asambeni siyoshumayela kodwa yinto lesibitelwe yona lena bazalwane asikho sidingo ukuthi size sincengwe size sicelwe size sikhothanywe ngokuthi sikwende kufanele sikwende kuphuma ngekhathe kuhlitweni tethu ngoba sathi ukuthi sisebenzela umbuso kaNkulunkulu uthini ke Jesu uthi Jesu hambani nokwenda bonke abantu babe bafunzi bami nibafunzise konke lengenifunzise kona nalengenikhombise kona kuze bese nathi ukuthi ngitawuba nani kuze bese kupheleni kwesikhathi Matthew chapter 28 livesi lelishumi nemfica nelimashumi lamabili usho njalo Jesu uthi ngiyanithuma manje thine sithunyiwe bazalwane ngabe kukangakhi sihamba sifika la sithunywe khona noma sonke sijabulela nje ukusho ukuthi hayi bahambile hayi bayile bashumayela cha babuye nabo wena uphume wayo ushumayela bangakhi uphume wayo ukhombisa bangakhi uthando lwaNkulunkulu sibitiwe bazalwane fanele ukuthi siwusebenzele umbuso waNkulunkulu kuze ukuthi lelitshe leliqebetela lelidulile kube ngelibonakala kufanele ukuthi sikhweshise konke lokunye bese sifuna lona umbuto uthi
sikhathi sakho udimisele kangakanani ukumnika uNkulunkulu ukuthi umsebenzele sona. Naloko lokutholako kungaba ngilokuholako noma ngilokuthola ngelibhizinisi lakho uyakhona yini ngokuthi uthathe unike uNkulunkulu lokumfanele noma uhlale ubale ukuthi Nkosi uyakwati ukuhlupheka kwami ndakubona enyangeni letabo ndakubona Nkosi awuyati wena Nkosi ngihlupheke kwani ukubone kweleta cha sibitiwe bazalwane ukuthi sifunze ukuthi simnikelele umsebenzi kwaNkulunkulu ngoba siyathi ukuthi siyawuthola umvuzo lomkhulu bathandzekayo lalapho bantfu sesiwentile lo msebenzi sebeda embusweni kaNkulunkulu kuthi Jesu Kristu umbuso kaNkulunkulu uyathokoza ujabule ngisho tingilosi lombala timbamba lidzili lalapho munye umuntu lonile ashiya kona kwakhe angena embusweni kaNkulunkulu sithola ke lokho kuLuka lesahluko se-16 ivesi le-10 bazalwane manje ke nangabe mina nawe sineke sisebende lo mbuso kaNkulunkulu utawusitwa yini utawakhiwa yini ngoba uNkulunkulu unikete mina nawe insaya yokuthi sigijime so wentile yena umsebenzi ngekwehla ezulwini etemhlabeni aphile afe ngenxa yethu nawe kodwa nyalo sekufanele kube ngithi lesithatha letindzaba sitihambise emhlabeni wonke jikelele yini ke lotumisele ukuthi uyende wena kuze ukuthi lo mbuso kaNkulunkulu undlondlobale. Kungenteka ke bazalwane ukuvwe kwangathi hey into lenkulu lengeke ngikhona mina kuyesinza lokukholwa kodwa namuhla nasifunza incwadzini yabaseRoma siyeva ukuthi moya uyasisita ebuthakathakeni bethu haleluya moya ngemandla lesiniketwe wona ukuthi singabi ngilabathi angikhona ngeke kodwa sibe ngilabathi Nkosi sengiyakhona ngoba wena unginikile moya lothinte lo moya uyawumfundzisa angitshele konke lekufanele ngikusho lalapho sengifikile sengibatshela abantu ngaKristu haleluya. Sitsheliwe lithi uthi ke baseRoma bathandzekayo uNkulunkulu wasilungiselela imisebenzi lemihle ukuthi kube ngithi lesimemetela tindzaba tembuso wakhe kuze ukuthi sathi ukuthi nabe sihlala phansi singawendi lo msebenzi siyawubulala umbuso waNkulunkulu kunemuntu lengaphandle lotawuhamba aye ekufeni aye ekubhujisweni ngenxa yokuthi nje mine nawe sehlulekile uthatha sigijime libanga lethu lesiniketwe lona wathiwa asigijime uNkulunkulu ke bazalwane kuthiwa wasilungiselela thina lasilungiselela waphindze futhi wasilungisa wasenda sabantu labalungile wathi sekasende sabantu labalungile waphindze futhi wasikhathimulisa kuze ukuthi siwede lo msebenzi wakhe ekugcineni kwako konke bantu babonakale babuya beta kuNkulunkulu bamthanza uNkulunkulu sibitiwe ke bazalwane kokuthi sibe kule mvubelo letawungena kulo flower ilakhe lelibandla sibitiwe ukuthi sibe kulenhlanyelo lencane letawukhula ibonakale ibide tinyoni ukuthi buyani naku kuphila lalapho kukhona khona kuthiwa noma ngabe lokukholwa kwethu bekungaba kuncane bathandzekayo kodwa kukhulu lokuyawukuzuza uthi ke sengigcina bathandzekayo nombhali lapha baseRoma chapter 8 verse 28 uthi ke siyathi ukuthi tonke tinto tisebenzelana ukuthi kube kuhle kulabo labamthandzako uNkulunkulu lababitiwe futhi ngekwenthando yakhe sibitiwe ke thina bazalwane asikwendeni kube kuhle sikwendeni lokuhle uNkulunkulu lasibiteke ukuthi sikwende sibitiwe ukuthi sibe inhlanyelo sibitiwe ukuthi sibe imvubelo asiuguqule umhlaba bathandzekayo wonakele ngoba udzinga mina nawe ukuthi side uguqula nasingawuguquli utawuhlala wonakele haleluya amen. Sesitawungena ke bathandzekayo emithandazweni yethu yanamuhla umthandazo lesitawusebenzisa ke bathandzekayo lotholakala ekhasini le-82 imithandazo nekubonga kwetikhathi ngetikhathi siyathandaza ke sithandazela bunye belibandla uNkulunkulu somandla babo wethu sonke yive imithandazo yethu uwaphe onke emaKristu bonye kuthola nokuvumelana kwangempela lokubonakalako nalokungabonakali nga Jesu Kristu inkosi yethu uNkulunkulu yesewe inkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu lo yedwa inkosi yekuthula sipha umusa ubesibeke enhlitiyweni tethu tingoti letinkulu lesikudo ngenxa yokwehlukana kwethu
susa konke lokutonzana nekunyembenyana nalokunye lokusivimbela ukuthi sibe munye sivane silibandla kude kuthi njengoba kukhona umtimba munye namoya munye nelithemba linye lekubitwa kwethu inkosi yinye kukholwa kunye umbhabhatiso munye uNkulunkulu munye lo ngibaba wethu sonke sihlanganiswe esibopheni sinye lesingcwele seliqiniso nekuthula selukholo neluthando kude kuthi nganhlitiyo yinye nangamlomo munye sikudumise ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Sithandazele bunye belibandla babe somandla ubende ngangatinye bonke abantu bemhlaba wathumela indvodzana yakho lebusisekile kuto ushumayela kuthula kubo bonke labakhashane nalabathutana yena ukuthi bantu etindzaweni tonke bakufune baze bakuthole letha tive esibayeni sakho thela moya wakho etikwayo yonke inyama sheshise kufika kwembuso wakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sitawuthandazela ke bathandzekayo ukuthula komhlaba uNkulunkulu baba wethu ngumthombo walo lonke liqiniso nekuthula bheka ngemusa abantwana bakho geza tinhlitiyo tethu kuko konke kutonzana emanga nekunyembenyana usihole ngenhlakanipho yeluthando lwakho kude kuthi kuthula nekulunga kwanze kubo bonke bantu ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Sithandazele live lakithi uNkulunkulu somandla bakwethu sonke siyacela kuwe kube ugcwalise abantu balelive ngemoya webulungisa iqiniso neluthando kude kuthi kuko konke kuphilelana kwethu sibonakalise ukuthi simunye kuwe ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Sithandazele takhamutile tithembekile Nkosi Jesu Kristu budze bubandi kujula nekuphakama kweluthando lwakho kwendlula kuconza kwethu yenda kuthi loluthando lusiguqule nekuhlupheka kwakho lusende sikwati kusita labadzangele nalabahluphekile sisebentele bulungisa kubuyisana nekuthula kubo bonke bantfu ngenxa yeligama lakho. Sithandazele tikhatsi tekuphikisana noma sithandazele labo labahluphekela kuhlonipha nembeza wabo uNkulunkulu wemandla neluthando indvodzana yakho yathethelela titsa tayo nalapho leto titsa titihlazisa tiyibulala gcinisa labo labahluphekela kuhlonipha nembeza wabo lapho bamangalelwa bavikele kuthi bangakhulumi ngelulaka nangenzondo lapho baliwa ubavikele kuthi bangabi buhlungu lapho baboshwa ubende ukuthi bangalahli lithemba sipha umusa ukuthi silibone liqiniso lakho kude kuthi sive sakithi sihlanjululwe sibe sisha egameni lemehluleli wethu lenemusa nalolungile Jesu Kristu inkosi yethu. Sithandazele labacinzetelwe baba losezulweni bheka ngesawu sakho labo labahlaselwe indlala kuhlupheka kwesaba noma kofa siside ukuthi silahle lunya emkhathini wethu uqinise labo labatinikelele kusebentela imalungelo abo bonke wende ukuthi lona lo emukele ngalokulinganako kwemcebo walelive ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sithandazele walabanzenza umsebenzi baba losezulweni mdali nemabi wako konke lokuhle vodzana yakho yafundzela kubantu vikela bonke labahlupheka kona labanzenza umsebenzi khanyisela abantu balelive ukuthi basebenzise kahle umcebo nalokuvela kulo kude kuthi bonke bathole umsebenzi nemaholo lafanele umsebenzi wabo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sithandazele kulondoloteka kwemvelo Nkosi yamakhosi ungumdali nemongi wemhlaba usiniketela igunya lekwengamela konke lokuvela kuwo sithethelele ngekusebenzisa ngalungafanele tipho takho usikhuthathe ukuthi sitonge sitisebenzise kahle ekusiteni bantu bakho kude kudunyiswe ligama lakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sithandazeke bathandaza bazalwane sithandazele imndeni netihlobo tethu uNkulunkulu somandla babelone sihawu lesingapheli siniketa labasibathandzako kunakekelweni naseluthandweni lwakho lolungapheli base kulokuphila nasetikhatsini letitala nelwati lokuthi ubendela konke lesingakucela nalesingakucabanga ngaJesu Kristu inkosi yethu.
khumbula ke Nkosi lokho losendele kona noma kungasifaneli njengoba usibitele enkonzweni yakho sende silufanele lubito lwethu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu somandla usiphe umusa ngalesi sikhathi ukube sicele kuwe nganhliziyo yinye wethembisile ukuthi thina kuhlangene babili noma bathathu ngeligama lakho uyakubapha lokho labakucelayo. Yenta ke manje Nkosi lokufiswa nalokucelwa abantu bakho njengaloku bafanele bona usiphe kulathi iqiniso lakho sisekulomhlaba kuthi esikhatsini lesitako sithole kuphila lokuphakade ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawuqhubeka ke bathandekayo singene semukele kuthula njengoba nje sesitholile imithandazo yethu. Lalelani ke mavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Ngimnika umyalo lomusha ngithi thandzanani. Njengaloku nani nginithandzile nani ke thandzanani. Nanithandzana kanjalo bayakunati bonke ukuthi ni bafunzi bami. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhathi tonke akwanze. Sivuselane ngelithando bazalwane sithi Kristu uyinkosi uyabusa. Amen. Siyabonga ke bathandekayo njengoba sesivile livi lethu saphindze futhi sathandaza sakhuleka kuNkulunkulu. Nyalo ke sengiso sikhathi sekuthi sibonge uNkulunkulu ngako kunikela kwendvodzana yakhe ukuthi isife. uNkulunkulu ke wanikela ngendvodzana yakhe ngoba asithandza wase uyasifundisa nathi ukuthi sibe abantu labanikelayo. Sesitawuthatha ke bathandekayo iminikelo yethu la sikhona khona noma ngilawo maphepha la sibhalise khona sagcwalisa khona la siyofaka emabhange noma sihambisa ngawo na ngabongqondo mshini sitawufaka nje sibambe ke bathandekayo sithandaze kanye kanye umthandazo wesibili losekhasini lelikhulu nelishumi-6 ngoba kufanele phela abazalwane simbonge uNkulunkulu simdumise uNkulunkulu kuyindlela yethu lesikhombisa ngabo ukuthi nathi siyamkhoda. Siyakhuleka ke bazalwane sisaphakamise leyo minikelo yenu naleyo maphepha lapho ifakazelo tekunikela nekufaka kokweshumi sethi mthombo kuphila konke lizulu nemhlaba kungekwakho usinike kubusa ngetulo kwakho konke. Yamukela ke bakwethu longcwele titselo temisebenti yethu lesitinikela ngeluthando egameni la Jesu Kristu inkosi yethu. Ubusise abantwana bakho simakathe ubusise emakhaya abo ubusise imindeni yabo ubusise bakwethu longcwele imisebenti yabo nemabhizinisi abo kokuthi konke kundlondlobale kuphumelele simakathe batawuba nato titselo letiningi labayawutiletha endlini yakho kudunyiswe kubathathu igama lakho umsebenzi wakho simakathe uchubeka ke Nkosi nekubagcina nekubavikela nekubalonza kuze kufike isikhathi lesingiso lesibekwe nguwe simakathe sekuhamba kulona mhlaba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Uyabongeka ke Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke ngemsa wakho sinalesingwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibheke etandla tebantu sitawuba sinkwase kuphila kithi akabongwe uNkulunkulu nini na nini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantu litakuba yinzebe yensinziso kithi akabongwe uNkulunkulu nini na nini. Sitawusebenzisa abathandekayo umthandazo wesine wekubonga ekhasini lelikhulu ne-24 umthandazo wesine wekubonga. Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusani tinhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini asibonge inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbonga nekumdumisa. Simnika lithumo nekubonga uNkulunkulu somandla ngendvodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu umsindisi wethu nemhlengi wethu ungilivi wakho lophilako lowadala ngaye konke mandla malo engcwele bathatha buntu bentombi Maria wabelana buntu nathi waphila wafa njengalomne wethu kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababe wethu sonke nokugcwalisa inthando yakho welula tandla takhe ehluphekweni kude alethe ukukhululeka kulabo labethembela kuwe ngekwenta njalo wakuzuzela abantu bakho labangcwele
wakhetha-ke kwethwaladi inhlupheko nebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni kude kuthi akukhomule maketane alomubi aqoshe ubumnyama besono nekufa nekuvuka kwakhe usiletha ebukhanyeni kwebukhona bakho nyalo-ke nendalo yonke siphakamisa emavi ethu kumemetela ludumo lweligama lakho sithi ungcwele 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 Nkosi Nkulunkulu wemandla nebukhosi lizulu nemhlaba kugcwele ludumo lwakho hosana ngalesetulu ubusisiwe lotako egameni leNkosi hosana ngaleli setulu ebandla lezithe Nkulunkulu longcwele lonemusa yemukela ukudumisa kwethu ngayo indvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu bathi ngebusuku lanikelwa ngabo ehluphekeni nasekufeni wasithatha sinkwa wakubonga wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami lo hleshulelwa nine kanjalo-ke wayithatha inzebe wathi lokhu kuyingadi yami leyophiselwa nine nanenda lokhu nikwentela ukuthi ningikhumbule ngakho-ke sesimemetela ukukholwa kwethu kanye kanye sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Ngakho-ke sisakhumbula ukufana ukuvuka kwakhe sinikela kuwe lesi sinkwa nalela nzebe sibonga ukuthi usele salungela kuma embi kwakho sikuqonde sicela ukuthi uthumele umoya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho lengcwele hlanganisa bonke labahlanganyela kulethi imfihlakalo bagcwalise ngomoya wakho longcwele qinise ukholo lwabo kuthi sikudumise sindzawonye sikunike ludumo ngendvodzana yakho Jesu Kristu lonke ke ludumo nekubatshwadwa kwakho babe nendvodzana namoya longcwele bandleni lakho lelingcwele nyalo nanini amen. Siqhubekeke ekhasini 126 umthandazo wenkosi njengalokhu Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini angcweliswe igama lakho umbuso wakho awude inzando yakho ayinto emhlabeni njengasezulwini siphe lamhla kudla kwethu kwemalanga onke sithethelele izono tethu njengoba nathi sibathethelele labasonako ngasingenise ekulingweni usinzise kulokubi ngoba umbuso ngowakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini amen. Bathandzekayo enkosini lenze besivumelwano lesemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yenkati yaKristu na nesinkwa lesisihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na sine lesibanyentisi ngumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Sikhuleka kanye kanye abazalwane umthandazo wetisonzeta kuNkulunkulu sithi Nkosi lenesihawu asifanele asonzeli kuleli tafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sithemba isawu sakho lesikhulu kepha sithemba isawu sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nekubutha ivuthula ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena Nkosi lekuma kwayo kungawela njalo. Ngakho-ke siphe Nkosi lenesihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendvodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube nini nanini amen. Ngosa sifanele, Ngosa sifanele, Ngosa sifanele, khuluma livi lakho libelinye
Ngetakho Nkosi ngitawusinza. Senibheke libudlu la uNkulunkulu lelisusa tonotelive. Yena losibitile ukuthi asingene embusweni waphakade sende lokuyinsango yaNkulunkulu. Bembuso waNkulunkulu ke bazalwane babonakala ngokuthi bahlanganyele naye kule nkonzo kude kubuye yena ade usilanza. Sonzelane bathandzekayo sitomula umtimba waNkosi yethu Jesu Kristu lasinikela yona lasinike lawuhlebshule lathine nengati yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitweni tetfu ngekukholwa nangekubonga. Tipho tasmakatse tebantfu baNkulunkulu. Amen. Njengoba nje bazalwane sesengcile ukwemukeleni umtimba wengati yenkosi yethu Jesu Kristu, asisonzeteni bantwana nanabo bate ubusiswa, basonzeteni nje basonzele la nibukela khona, basonzele nabo sithandaze. Baba wethu longcwele siyabonga ngaba bantwana simakathe losibusise ngabo. Siyacela ke Jehova wethu lomuhle ukuthi uqhubeke Nkosi usigcinele bona, usivikelele bona. Ikakhulu Nkosi kulesi sikhathi sekugula kweCovid, sethembe wena Nkosi kubagcina baphilile, kubavikela kuthi lokufa lokugula Nkosi kungafinyeleli etimpilweni tabo. Siyade kuthi wena Nkosi usivikele lesincono kunato tonke. Ngoba baba wethu longcwele siyakwati ukudlala kwabo nekugijima kwabo ukuthi bona Nkosi abatiqonzi letinye taletini. Kodwa Nkosi sesithi nje ngoba wena uvikela uNkulunkulu wethu tinyoni letinganalutho naba bantwana sibabeka esandleni sakho. Nalabo labaya etikolweni bagcina bavikele Nkosi ubaphe ukuhlakanipha, balekelele basafunza nasetikolweni baphumelelise. Qhubeke Nkosi bavikele nasebantwini abafuna kubagilisa tika babendise into letimbi bangabi nekuphumelela mnini mandla wonke lokhu sicela ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindzisi wethu. Amen. Siqhubeke nesiphetho senkonzo yethu. Bongani simakathe ngoba anemusa, sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu mnikati wamandla wonke. Siyabonga baba longcwele lusiphe emandla yokweni sihambe siyawukhona Nkosi kwenda umsebenzi wekuphakamisa nekukhulisa nekwanzisa umbuso wakho. Sisite Nkosi singahlali phasi, singabukeleli labanye, kodwa siphume sonke ngemandla siyowenda Nkosi lo msebenzi wakho. Siyabonga ke baba longcwele singale imfihlakalo ingcwele usondlile ngemtimba nengati yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu, naye sigcina ke Nkosi ngawo umsa wakho emtimbeni wayendodzana yakho lenhlangano yabo bonke labakholwayo. Siphe simakathe besibeketele njengamakholwa laphilako kulobu budlelwano lobungcwele lobuhle ukuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namoya longcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye bathandzekayo sithi Baba mnikati wemandla sitinikela kuwe nga Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla mwa wakho longcwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Nyalo ke kuyelwe nemandla onke kwenda lokukhulu kunaloko lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenta kithi akadunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitulwaneni tonke kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwengcaconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simati simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya oyingcwele asibe kithi sihlale kithi njalo. Amen. Hambani ngekuthula nangeluthando bathandzekayo niyosebentela inkosi egameni laKristu. Amen. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo egameni lenkosi yethu ngokuthi nibe nathi kule nkonzo sisamkhonda sisamdumisa simakathe siyethemba ukuthi niyachubeka niba ngilabaphilile nisesemakhaya uNkulunkulu akanigcina nivikele phinze futhi ahlangabetane nato tonke tidzingo tenu nichubeke nani nimkhonde. Sikhumbule bazalwane sibidiwe ukuthi siyowanzisa umbuso waNkulunkulu. Sambeni ke sende njalo sibe
imvubelo lengiyo, sibe nayinhlanyelo letawukhula wanze umbuso wasemakatsi. Amen.